program koji slijedi nije prikladan za mlađe od 18 godina. Dobro večer, dame i gospodo, budući, bivši i sadašnji pratioci kanala Sasvim obična emisija. Ja sam Stefan Papić, a vi gledate Sasvim običan kviz ovoga puta. Novi TV format koji će zaludeti ceo Balkan. Kreće za 3, 2, 1. Gledate Sasvim običan kviz. Pre nego što krenemo sa večerašnjim kvizom, ja bih želeo da iskoristim priliku da se zahvalim našim večerašnjim sponzorima, odnosno jednom sponzoru, nažalost. U pitanju je World of Tanks. Šta je World of Tanks? To je besplatna igrica, sine, u kojoj skineš jedan od 550 tenkova, izađeš na livadu i rokaš se sa drugim tenkovima. Ukoliko neko sa severoistoka gore, znate na koga mislim, ili sa bliskog istoka, znate na koga mislim, ili sa nekog drugog istoka, nisam ja siguran na koga mislim sad. Ukoliko neko od tih ljudi gleda Sasvim običan kviz, imam jedan konstruktivan predlog za sve vas, ratoborne persone. U opisu ovog snimka imate link za skidanje besplatne igrice World of Tanks. Skinite igricu i rokajte se u virtualnom svetu. A onaj ko pobedi u igrici, neka nosi teritorije iz stvarnog sveta oko kojih se makljate. Em ćete spasiti milione i milione života. Em ćete, što je verovatno daleko bitnije za vas, uštedeti brdo novca. I na kraju, možda je najbitnije, za mene svakako, skidanjem igrice putem mog linka direktno podržavate kanal Sasvim obične emisije i mene. Onaj ko se prvi put registruje dobija vredne nagrade kao što su britanski super zajebani tank Excelsior, 7 dana premium akaunta, 3 premium tenka za 10 borbi i 250.000 kredita. Ukoliko neko od sponzora ili televizija bude želeo da otkupi TV prava za emitovanje Sasvim običnog kviza, sljedeće izdanje gledat ćete na ovom linku ovdje. Ukoliko pak niko nije želeo da otkupi TV prava, ovdje nema nikakvog linka, ja sam ispao kompletan idiot. A sada je vreme da predstavimo naše večerašnje takmičare. Na poziciji prvog takmičara Mitar Željković iz Kragujevca. Dobro večer, Mitre. Dobro večer. Ja sam Mitar Željković. Moj hobi je učešće u kvizovima, čitanje romana Agate Kristi Turgenjeva, pravljenje herbarijuma. Bože, sačuvaj. Šta kaže li herbarijum? Dobro, hvala Mitre. A na poziciji takmičara broj 2 dolazi nam prelepa Karina Majan iz dalekog Sidneja. Dobro večer, Karina. Dobro večer, ja sam Karina Majan, bavim se glumom, modelingom i volim sve što vole mladi. Jao. Šta vam je sa rukom bilo? Pa, kupila sam novi prsten. Lepo, Karina, svaka čast, hvala vam. I na kraju naš posljednji takmičar za večeras dolazi nam sa Pala, u pitanju je gospodin Šećer Begović. Dobro večer, Šećeru. Dobar večer, poštovanje, ja sam Šećer Begović sa Pala i ovo je prvi put da gostujem večeras kod vas u Dnevniku. Želio bih da pozdravim sve kod kuće što me gledaju i tako to, stara stima je bila ovo, To su naši takmičari za večeras, a sada da pređemo na stvar. A sada što bi naša dobra prijateljica rekla, prvo pitanje za 100 evra glasi muzika. Ne ta muzika, malo dramatičnija muzika nam treba. Ne toliko dramatična, ljudi, nešto između nam treba za prvo pitanje, okej? Odlično, kaže ovako. Dakle, prvo pitanje iz opšte kulture za 100 evrića glasi: jutro sam u magazinu Doma kulture opštio sa kim? Molim? Mitre, morate da se javite na taster ako želite da odgovorite na pitanje. Klik! Izvolite, Mitre. Šta je ovo, pobogu?
Mitre, ne razumem vaše pitanje, ali mi se čini da ste poprilično bezobrazni. Inače, u kvizovima je običaj da voditelj postavlja pitanja, a takmičari da daju odgovore. Dakle, koji je tačan odgovor, Mitre? Ama kakvo je ovo pitanje? Kako mi da znamo s kim ste vi vodili ljubav jutros u Domu kulture? A što ste se javili ako ne znate odgovor? Zato što mi se ne sviđa pitanje. Jeli, pa ni meni se ne sviđa vaša frizura, pa se ne javljam. Koji je vaš odgovor? Dalje. Nema dalje, Mitre, kad se javite morate dati neki odgovor. Dakle, pitanje glasi, jutro sam u magazinu Doma kulture opštio sa kim? Sa slonom. Netačan odgovor, Mitre, oduzima vam se 100 € zbog greške. Molim? Mitre, u ovom kvizu imamo kaznene poene za netačne odgovore, tako da budite obazrivi kad se javljate da odgovorite na pitanje. Ma gdje piše to? Šta piše ovdje? Gdje? Na dnu, sitnim slovima. Je li to tvoj potpis, Mitre? Vaš je, a? Dakle, Mitre nije sa slonom, žao mi je, oduzima vam se 100 €. Šećeru, vi ste se javili, dakle, pitanje glasi. Jutro sam u magazinu Doma kulture opštio sa kim? Mogu ja da se odjavi? Ne možete, jebi ga, ja bih volio da se odjavim, ali nažalost pravila kažu da ne možete. Sa kim sam opštio u magazinu Doma kulture, Šećeru? Sa svojom ženom. Pa te gluposti, Šećeru, pobogu. Netačan odgovor, znači kazna. Povucite tu ručicu da odredimo koja je vaša kazna. Kakvu sad ručicu? Što ja nisam povlačio to? Hoću ja da povlačim ručicu. Ti možda me povučeš za Vi ste, Mitre, zbog bezobrazluka ostali uskraćeni za povlačenje ručice i direktno ste kažnjeni kaznom od 100 €. Ma jel vi u hodu izmišljate pravila ovog kviza? Možda. Šećeru, povucite ručicu i odredite vašu kaznu za davanje netačnog odgovora. Šećeru, zbog davanja netačnog odgovora vi morate glasno da pustite goluba. Misliš da ga deknem? Ako deknuti znači prdnuti, onda da. Morate glasno da ga deknete. Ili to, ili se kažnjavate sa 500 € zbog odbijanja izvršenja kazne. Dajte bre ljudi, pa kakve su ovo gluposti? Pa nećete valjda da terate čoveka da prdi nazor. Mitre, još 100 € vam se oduzima zbog pričanja bez dozvole. Dakle, Šećeru... Pardon. Dešava mi se to. Nekad kad vidim nekoga kako se napinje. Izvinjavam se. Ne možete da se izvinjavate, upravo ste izvršili tuđu kaznu, Karina, što znači da ste spasili gospodina Šećera i tako osvojili Majka Tereza nagradu u vrednosti od 200 € za dobročinstvo. Svaka čast, Karina, svaka čast. Da li možda želite da date odgovor na prvo pitanje? Ne, hvala, ne mogu više da prdim. U redu, Karina, kako hoćete. A na pitanje, jutro sam u magazinu Doma kulture opštio sa kim? Tačan odgovor je sa Marom Konstantinović Bucikom, mojom simpatijom iz 3. razreda osnovne škole. Ovom prilikom i pozdravljamo. Maro, večeras štarka nema. Kako mi to da pogodimo, majke vam? Drugo pitanje iz oblasti sporta glasi. Ako je Erling Haaland dao 3 hat-trika u Premier ligi za sada, šta sad, koji moj? Dajte bre ljudi, šta je ovo? Molim, Mitre. Ništa. Klik! Opa, gospodin Šećer se javlja. Šećeru, pitanje je jasno. Ako je Erling Haaland postigao 3 hat-trika u Premier ligi, šta sad, koji moj? Sad će 4. Sad 4. hat-trick. Sad 4. hat-trick, jebi ga.
Sad će četvrti hat-trick, jebi ga je tačan odgovor. Svaka čast Šećeru, 200 evrića za vas. Šećeru, da li možda želite da iskoristite Mišković karticu i da udvostručite vaš dobitak tako što ćete maznuti 200 evra od takmičara po želji? Može. Što? Ali ako promašite Šećeru, vaših 200 evra ide izabranom takmičaru. Ma može, bolan, hajde. Aktiviramo Mišković karticu, dame i gospodo. Šećeru, izaberite kog takmičara želite da opelješite. Ova stara je malo prije deknula umjesto mene, tako da ću biti džentlmen i izabrat cvikeraša. U redu, Šećeru. Pitanje sa Mišković kartice za Mitrovih 200 evra glasi: ako se pas oglašava sa av av, koja životinja se oglašava sa mjau mjau? Ma vi mene zajebavate. Mitre, tišina. Dakle, Šećeru, koja životinja se oglašava sa mjau mjau? Ma mačka ba. Mačka je ba, tačan odgovor, dame i gospodo, svaka čast Šećeru. Uspješno ste maznuli 200 evra od Mitra i za sada ste najbogatiji u sasvim običnom kvizu. Međutim, kako biste zadržali vaš dobitak, morate da tverkujete 10 sekundi dok pevate random pesmu Dragana Kojića Kebe. Aha, dobro. 3, 4, sad! Imao sam ljubav jednu, sada imam... Stop! Jel dobro, ba? Svaka čast Šećeru, uspjeli ste da zadržite vaš novac, ali ne i vaše dostojanstvo. Hvala, hvala. Sve je to lepo, sve je to bajno, a sada posljednje pitanje za večeras koje zovemo posljednje pitanje za večeras. Obratite pažnju ovamo. Ko prvi tačno odgovori na ovo pitanje, odnosi sav novac sakupljen u večerašnjem kvizu, a ostali idu kući praznih ruku. A posljednje pitanje za večeras glasi: moram samo da napomenem da ovaj mrak nije deo protokola, nego štedimo struju pa ćemo sačekati da režija upali agregat. Još par sekundi samo. Brzo će. Evo ga, odlično. Posljednje pitanje za večeras glasi: Klik! Karina, Slučajno sam. nažalost morate mi dati neki odgovor, javili ste se, nalazite se u fazi pukovnik ili pokojnik. Au. Jel možete da mi pročitate pitanje? Ne mogu brzi mi da čitam opet pitanja, i protiv pravila je, znate. Morate mi dati neki odgovor ili gubite sve novce. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Karina, treba mi neki odgovor brzo, 2, 1... Kozja surutka! Šta ste rekli? Kozja surutka. Kozja surutka? Kozja surutka. Kozja surutka je tačan odgovor, dame i gospodo! Ovo je neverovatno šta se dešava, dame i gospodo. Ovoga ima samo u sasvim običnom kvizu, kunem vam se da je to istina. Karina, svaka čast, postali ste pobjednica prvog sasvim običnog kviza. Karina, dobro je, momci, dobro je. Karina, čestitam vam od sveg srca na pobjedi u prvom sasvim običnom kvizu. Hvala. Koje je bilo pitanje? Tišina tamo. Karina, odgovorili ste tačno na posljednje pitanje za večeras i tako ste pobedili u sasvim običnom kvizu, što znači da se na vaš saldo od 200 evrića dodaje i Šećerovih 400 evrića. Šećeru, više sreće drugi put. Nema veze, što ima veze. Sve pohvale, čestitam još jednom. Stara je snimila ovo. Karina, također vam se pripisuje i Mitrov dug prema nama u iznosu od 500 evra. Šta? Što znači da kući odlazite sa nevjerovatnih 100 evra. Veliki aplauz za Karinu Majan, pobjednicu prvog sasvim običnog kviza.
Bilo je to prvo izdanje prvog ciklusa sasvim običnog kviza, dame i gospodo, a nagradno pitanje koje sam upravo smislio za vas glasi: kako je glasilo posljednje pitanje za večeras? Odgovore pišite u komentarima, a najkreativniji odgovor, kad kažem najkreativniji odgovor, mislim na najlajkovaniji komentar, jer se danas tako meri kreativnost, osvaja vrednu nagradu, koju nisam još uvijek smislio, ali čim smislim napisat ću je u opisu ovog YouTube video snimka. Kad smo kod opisa, u njemu se nalazi i link za skidanje besplatne igrice World of Tanks, koja je naš večerašnji sponsor, i ovom prilikom se zahvaljujem i kažem thanks. Ja sam Stefan Papić, vi ste gledali sasvim običan kviz, hvala, doviđenja i prijatan vam dan. Šta se serem ja?